Ngiyabingelela bafowethu, igama lami nguSiphelele Ntombela kwi-Izuzu Foundation. Njengamanje umuntu ulungiselela ukuphuma eyofaka ivangeli lokuthi ubuntu abande ebantwini. Njengoba nje sishumayela lokho bafowethu sithi uma sihlangene ubuntu lapho esingaya khona izwe la South Africa singalishintsha uma sibumbene. Onakho umakhelwane engenakho msikele phela naye athole bafowethu. Njengamanje uhambo lwethu luya endaweni yaseDingindlovu. Sivashele ugogo-ke bafowethu unqunyiwe iy'nyawo zombili, so akakwazi ukushuthi ukuhamba. Sizofike simnikeze i-wheelchair eyanikelwa abantu futhi bese siphinda futhi ugogo unenkinga futhi yokuya endlini yasetoilet, so sizokwazi ukuthi simnikeze ama-nappies bese-ke dlule esitolo sithi umcosha-coshela-ke bafowethu igrosa, ngoba lo mndeni awuthathi intweni, uphila nje bafowethu ngesalary kagogo. So bafowethu nathi njenge-foundation sizokhipha bafowethu emaphaketheni sikwazi ukuthi-ke sibathengele bafowethu lokho nje ungakwazi ukuthi xoshe ikati eziko. So njengamanje siyahamba bafowethu, emva kwalapho futhi sothi-ke mase sibuya sidlule sinikeze ingane yala endaweni yaseVerulam nakhona futhi ama-nappies lokhungana amanapukeni-ke bafowethu esiwanikeza abantu awu-80 u-80 ahlala inyanga, ikhalibhothi nje elihamba ngama-pack awu-10 awu-80 bese phakathi amalozi awu-10. So bafowethu, into esiyicelayo ukuthi abantu abanama-wheelchairs abangawasebenzisi sicela ukuthi besinikeze ukuze sizokwazi ukuthi sinikeze bafowethu abantu abawadingayo. I-wheelchair bafowethu ingazi iraste, iyisekhaya, ungayisebenzisi, ayidayiseki, aliveli ibhaya lizoyithenga leyo wheelchair kodwa uhleli nayo. Khona umuntu ohamba odinga wheelchair ngalesidingo lesi sangempela. Bafowethu siphinde futhi sicele abantu abaqhubeke bafowethu besebenzisa iy'namba lezi ey'la wheelchair bafowethu ungasendela iy'thombe uma udinga i-wheelchair, uma udinga futhi ama-nappies ungasishayela futhi kuzona lezo y'namba nama-email lawa lapho bafowethu. So ikhona sizokwazi ukuthi mhlampe sikwazi ukuthi sisizane kangako. Siyabonga kakhulu. Bakithi siyabonga ya ayigcinile hleli kuba intokozo. Mayisephelile yamana kuyana ungithinte sisi. Yeah. Phinde ngale uma yeah. Awumshube yamike. Kanjani? Yakhele wena go. Yeah. Yakhele wena go ngani. Ayishimshile. Hayi nasi sithandazele nje lokho ukuthi uma singabumbana siba ndawo mnyama khona bese ngaya khona. Ngiyabona siwakuthi
bazovulela ngefoni angithi yabo nje ngefoni goga angithi yabo awukuphi ngefoni ne ngefoni nje angithi yabo ukuthi sabalala lonke izwe usizwe yabo ngiyakwazi le account waba iwapha angithi yabona nje angithi yabo so nje umhlaba nje gogo manje so siyabonga hayi cabanga ukuthi uma nakuyana lo iphasela leli awudethi la lokho inyama so nophela imithi amen bazalwane Kuthi vele naye asisebenzisa lithi yanetha akunayo lembuka inetha kuphezulu kusebenza nisa ziqhamuka sisiphila kumele uthola lokhethe ninakhona amawindi yabo noma ku-right afuna walutho Hayi ngiyabheda kule nathi ngipheke ngathi asisebenzi vele la mhlawumbe sibothwe leso sibantu sebazi indlela akulela bethe nangifuna ukulungisa kahle kangconywana ngekufaka zandla ziyagezana bafethu angithi yabona isisi bezosinikelela nge-wheelchair kodwa manje sesibona isidingo ukuthi kumele simsize so ingakho sosikhuluma sithi izandla ziyagezana yabo nje ubengazi uSophia simsize kuba sekusizakala yena manje sifuna ukwenza ama-measurement manje umfakele amawendisi umfakele ukhethe icapha yonke into kube right bafethu thina sibenza ubunja bafethu mina nje angibenzi ubunja ukuphila angifake ukuphila mina impilo angiyifake mina ngiphila impilo eqondile